ovo je strica Colin koji ljudi kao pljuju, kaže to komercijalno, ja ne znam da li ne govore engleski, jebno mater, ako to komercijalno, ovo je 50 cent pudla, brate, ono. Pa pazi, kaj je komercijalno, samim tim i komercijalno. Dobro, ali brate, mi trebamo da miksujemo to, brate, šta hoćemo da ostavimo Šabani, brate, u senki, brate, ono, mislim. Znate, ja nisam teo sam da pravim pare, čovječe, ja kad radim nešto, ja hoću pare, ne shvataš, ono, ja to iz ljubav, boli me bre kurac, bre, to je ljubav, ono, brate, zajebi me, materi, hoću pare, brate, daj pare, da uzmem pare, da mogu pravim pare, brate, da se ja vozim ovde BMW-om, brate, ja da budem na TV-u, brate, i da ljudi dolaze na moj koncert i uliče, McDanes, brate, da mi pičke puše, razumeš, i sve to. Zar nije poenta toga, brate, mislim, bare meni, evo, mater, kao, ja sam underground, ti si go kurac, materi, brate, zato ti underground, se ne lažemo, ono, majke mi, evo ti, ono, šta sad? Ima smisla, naravno. Trebamo, brate, ako mene sad da zove, brate, Ceca, kaže, brate, napravi pesmu sa mnom, miš da ne bi, pa ja bi se to potrudio, brate, sad ću napišem onu rimu, jebačim kevu, ono, brate, ja i Ceca, brate, to će cijela Srbija da čuje, pa možda i svet jebemo, mater, razumiješ? Pa taj fazon. Treba da se iskoristi, brate, ima pametni ljudi u Srbiji koji to koriste i ljudi ih pljuju, brate, ali to su stvari budale, mali, ono, brate, ono, internet gangsteri koji nemaju šta da rade, brate, koji drkaju celu noć kurac, brate, na porniče, na ono, kako se zove, ono, sajtovi i ostala sranja. Da. Razumeš, ono, kao, ja ću da pljunem, tu i menka ti jebem, i kuca. Sram te bilo, Šabane, ono, jebem te usta. Reci mi, koliko imaš do sada